Pausada yumpam iba maru iba pau khara update taujare. Magistrate Somorjit Misiki Texas Construction Company na pugadabani ana wakat mifam sathagre. Imphal Mori Lambi National Highway 102 da lambi sembagi thabak tawriba construction company singa lokatpam thokpa section tharok lokataban Imphal West ki chief justice magistrate Yangkop Somorjit gari accident thoktun laikidabani masigi Texas punaba construction company na pugadabani aina Taksin Kaithen liba ibudau Naukhal lai lampakta wakan mifam sathagre. Tongan ba mailop sing amadi civil organization singi mihching yauna sathagiba wakan mifam aduda sarugya khibi laikhitraba Yangkom Somorjit ki masanupi na paumi singda hai company da lambi semga sagat bagi thapak loitri haiba ki mafam ni haiba khangan bayaba karigumba reflection light na ragana signboard na chingba khudam changdang amata thamdana nungjaw oina thamba nungjaw oina lambi mayada thamjilli masina maram orga mahake apokba gari accident thoktuna laikhidabani asigumba makha taba laibak thiba thodok asi muk hana thoktana balengak amasung lambi semliba company singna honagadabani mahaki apokpa laikhidabagi asumba maram phanganana honabada lamda masigi miyamna mateng pangbiyo ana su phangdoke wakan mifam adu da saruk yakiba mairoi loop AIMS ki president Prem Chandan ai CGM Imphal West ki thawpuramba OI Somorjit ki misi asiga mari lena da khongjam police amadi lambi semliba company da wagat ki ba laikre ataba ngasi phawpada pakhum amada piraktana leiri lambi semliba company da yamna saksin dapagi thawong asina miyam sirasuna haiba manba si janingde lambi asi semba horakpadagi accident thokanpam oirakpana marmuraga miyoi kya ki punsi mangan ki patana tana miyoi kya khangu thakta soina hankre wai Somorjit misigi asumba langla langjin phangna ba AIMS na mabung phana hona gane Adam Kaksing ki secretary KSS Surjina hai laibak thibadagi wai Somorjit chatkhrabasu mat lamsing maira waiduna makha tarakpada asugamba laibak thiba tawduk asi lambi esta amukhana thoktana ba company da sabjaba fara amatam biba ki matam ore wakan mifam aduda wai Somorjit ki misi company ki asoiba aduna thogan bane lambi sembagi kalur aktaba serak view apna singba playcard sing sinaki atop pau amadana high court na suspend tawna ba khangan kraba veterinary department ke officer ama director oina promotion biramle yamna tangna thokwa tabada miyamna thajuroi ba thodok amada Manipur secretariat ta leiriba veterinary department da tabak tawriba angam athok sing asina mana pampa mauda arul amati lona yaba yadaba thidana favoritism and nepotism da jumpam work aran ba thong satharapra haibasigi khudam amada criminal case ta senai anu suspend tawna ba court ke order leriba official amba promotion piriba si matang asida panbai hai masigi matang da khudam amada panba tarpada Manipur High Court haukiba sahi ki November 12 da WPC number 699 da taba order amagi matugina chief judicial magistrate Imphal SK Koda veterinary department da thabak tawriba Dr. CS Nandageshwar Dr. Ais Kunjo CS Ashok Kumar Singh TS Jadumani Singh N Nipamasa Singh L Kulchandra amasung KS Surjata KS Suraj the criminal case number 44 of 2021 amalo khaliba aduga hujik case asi pending da leiba maramna CCA rules 1965 ke rule 10 clause 1 clause B da yauriba provision sing adugi matungina chayul Nepal gi banuta suspension order thongna da order ambata khiba laike Maragasida court apiriba matamasi ki manungda criminal case the general employee tarit asi suspension order tholak tabadagi Manipur High Court contempt case C number 23 of 2022 am contempt of court act 11 amasung and 12 ki makada respondent oriba Dr. Rajesh Kumar IAS chief secretary amri as Gyan Vargas IAS commissioner veterinary gi matakta file tawrakhi laikre court nasu contempt Petition adu admit tawkhibaga loina respondents ki action taken report 2022 ki March 3 ki manungda lankat kadabani IPK direction pause asi ki lisingani kunithoi ki January 13 da phongba pawda mayek singna yaukre maragasida yamna ngakpa amana harba respondents sing asina CCA rules 1965 rule 10 clause 10 clause B ki matung ina court ki order du induna madakta paliba criminal case the general officer tarit asi suspension order thopagi bhota Dr. CS Nandakishore, Joint Director, Veterinary Po Chaliba Sahi Asik January Nifanda Star Lagana. Order number APPT 9/4/2021 DD ki matungina Director of Veterinary da oina promotion piriba asine. Hiramasi matang da ikoi ki paumina fangba paugda Manipur Veterinary Service Rule 1994 ki matungina Veterinary Department ki Director ki post da promotion piba tarabadi state lenga ki Department of Person Appoint Ting authority oi haire
अमरोमदा डायरेक्टर की रैंक गवर्नमेंट प्रमोशन पीबा तारबदे रेगुलर जॉइंट डायरेक्टर ओइना चाही मरी पोरब मतुंगदा प्रमोशन पीगदबनी हाइबगे प्रोविजन MBS रूल 1994 असिदा मयेक सेंगना फल्ले हाउसिक पालिबा लेंगा असिनदी नेपोटिज्म अमसों फेवरिटिज्म लेहलोय अमदि करप्शन फ्री ओइनगनी हाइना मेमोरेंडम कैमरम थोकिबा लेखरे अदुबा हिरम मसिगी मतंगद मणिपुर की गवर्नर चीफ मिनिस्टर अमदि चीफ सेक्रेटरी ना थोइदोकपा मीडियम चंपगी तंजा अदु लाखलाब्रा हाइबा असिने कोर्ट के ऑर्डर मतुगिना सस्पेंशन ऑर्डर थोकपगी महूता प्रमोशन पीरिबा असिदा गवर्नमेंट ना तुमिना लेतुना एक्शन अमा फावबा लहौद्रबदी मतुंग तारकपदा लो लेतबा अमदि कोर्ट के ऑर्डर फावबा फागी तारकपा याबगी अकीबा लेरगले हाइबा असिने मरबसने केस अदु चेनरिबा IAS ऑफिसर सिंह लोइन रूल की मतुगिना मियाम खंगना करिगंबा एक्शन खरा लखरौबा चुंगरी आना मियामना मोट पिनरगले अतोप एडिटोरियल की कलम मदना इलेक्शन अमसों नोंगबै बोम हकदों नंगारी जारी यंगले मणिपुर पांगथोकबो इलेक्शन मरवेन असेंबली इलेक्शन सिंगदा थांगतेन उकुक वाकुक नुंगना चिंगबा सिनादुना थोगनिंगदबा थौदोकसिंग थोगलंबदगी नोंगमै अमसों बोमना महत सिलकलिबा असि कुइरे ngasi ngarang khakta ki wafum nate asingba thokraba matungda ta taxi sonhoba thawdoksing si election mamangta suthoge matungda juthogi chumna ta asokapan amasung agai atoi thokpadagi hendoraktuna mi siba yawe andagi February 28 amasung March 2022 da tangka ngani thona fang thokadoriba taragani thoi chuba mikhela sigi mamangda su thokre airok da mahiroi ama leihidre mahaki apopon soktuna leikana ki samurok da sumi ni nongmaina kaplam badagi kanbang hawdana leihidre पांगथोकदरब इलेक्शन असिगा हकथेंगना मरी लेनाबनी हाइबा यारबा अतोप थौदोक सिंचो तोगान तोगान बम मफम सिंगते थोखरे अकंगनब मफम खरखकता थोकिबा नते मफम अयंबदनी अदुबा मिसी मिना यावखरे लेबाक वाथोक ओइखरे आइदुना हौखरबा थोखरबा थौदोक सिंग अदुना अरोइबा ओइदे मखाताना सु थोक्सिलगी नोंमगी मथक्ता नोंमै की मथक्ता बोम यावसिलगी थोकपगी सांगसु कुंगसिलगले तौदि हाइबा नते थोखरबा मदांगदबुदि लो एनफोर्सिंग एजेंसी सिंग लखरबम थोकबा केसिंग लोकली इन्वेस्टिगेशन चथरी हाइरे अदुबा नोंमै बोम चेनब अमसुंग यावबा थौदोकसिंगदि अदुम थोक्सिलगे मसवाई यावसिलकबददि करी तौबा ताबगे पांगथोकदोरबा मिखल असिगी थौफु ओइरिबा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI की मेकेदगी लखरफम थोकबा थबकसिंग लोकले मरी लेनबा थबक थौरमसिंग यंगचनब मथौ ताबा ऑब्जर्वर सिंग हाखरे जनरल एक्सपेंडिचर अमसुंग पुलिस के स्पेशल ऑब्जर्वर फावबा हाखरे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर CEO मणिपुर की मैकेदी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सिंह कोऑर्डिनेट तौनबा याबा तौनदुना मिखल से फ्री एंड फेयर ओहननबा अंगम पथाक होनरे अदुब इलेक्शन ममांगदा नोंमै अमसुंग बोब याबा थौदोकसिंग लेपतना थोक्सिलकपसिनदि इलेक्शन असिबा फ्री एंड फेयर ओहनगनी ओहननबा होनरी आइदुना लाखोलगलिबा थबक थौरांगसिंग असिबा भोट थादनगदबा नमित अमसुंग भोट मसिंग तीगदबा नमित खक्तगी ओइगदौरिब्रा आइपो वांगसिंग आंगलकपा दाबने कायराव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मफम अहोम जनवरी 19 फेब्रुआरी 2022 की लोनब नमिदांग अमदि नोंगाई मतुंग थोखरिबा नोंमै कापगी थौदोकसिंग अदुबो पांगथोकलगदबा मिखल असिगा मरी लैनदि हाइबा यागदौरिब्रा अदुगा सेक्शन थौरांगसिंग लखल लेदि हाइबा नोंमै अमसुंग पोम यावबा थौदोकसिंग लेपतना सुम थोक्सिलकपसिदि होनरिबा लखलिबा पुनमकदु साकोल ममांग पुजाव पुबा नोंसित माइरम लासिंग कापगी थौदोक तारे हाइरकलोइदौबा लेब्रा मसीदी चुमदे असिगुंबा थौदोकसिंग असि मखाताना थोगलकनो असिगुंबा थौदोक मचा मचासिंग असिना यामसिलकपा मिखल असिदा अचोबा खुरौ अमा सोइदना ओइलकपा याय हौकिबा सही मंगा असदा बन ब्लॉकेट लेहनरे इंगलले सिखलले नेताना लैबा फंगले आइदुना चिनफा फुरगा सोर होंदबा मखै स्लोक थीबा दौना ngang कांगबु अदुसु नो खांगबनी हरंबा माइबना नो हाइदरपदगी लेनजाउदबा नराइबक फबनी हाइदुना नमै ताखलगा होदना चेनखि हाइबगी फिबम दौना नादोक्तुना चेनखिदबा होनगनु अनाबा लयंबा हाइबसिदि नारबा मियोदु फनदबा यंगबदा नतन हिंगनबदुने ऑपरेशन माइफाकना पांगथोकले अनाबदि हिंद्रे हाइबदुदि कानदे मिखल ममांगदा मियामगी थबल तौरंगनी पांगथोकलगदबा मिखलगी मतम लाउथोरलगदि दाइलेते हाइबगी फिबमदुदि असेंबलु सिंगबा मियामगी फिबनि हाइबा यारोय अखोइबा पुकनिंग वखल मपान थोकना मथि फोंगलकपनि लौगने ngamdraga haidraga tokthoko nafuda zawraba lebaki thawgai namdura sumnamda paishanaba honaganu haira hiraba faraba kothong amalai lebak jawi miyamgi thawgal ningthi jana tawba ngamgadaba miyoi sing kwaiti thijane magoi famphom kanjindan thamganu loinan ECI abasung CEO manipurna su honari lakhali haikre sinnagre haidun laithokano mikhal mamangda makhatana makhal amadagi pre for violence thogara kandanaba honau mikhal matungda su postpone violence tor kan hona na nungti gi nongmai kapsilamle bomlam langsilamle haiba thodok sing leptana thoksilak lagade haudong na ngari chari yengli habi thodok du tarakani haibane masidi tarakhandana pa leijaba fambai absum pangal futhok tuna sinaraga honau haibane
Arubada content sing asigi maru iba pau khara asiba pau tamjariba Manipur Local News YouTube channel amadi Facebook page asidagi yang biriba punamak bathagasari channel san atamta kanarabadi subscribe tobidribasna subscribe tobiramo loinana like and share tawbasu kabiganu namapo amakana thagasari